khat sama ro chu voina ban toina kan nei ka zau te ale ke pa te ngiam ko yemo chu ban ding dia na kha apik in first half khan aduna position a khel thailo khat mai kan defender pa ni kan first choice ani ngiam khat mai ka khan kan attacking game kan bul chan na khat min ati kholo de ka kha khan voina kan attacking kha khai khan na lo next sa son an dam chon a thang Jam na lutuk lem lau mi. May no ring zuri ni mo thale turang nga yang Dam le thoi se kan pa tu em. Tu so ni lau the la vin ka lia round ni khela ngai do na match ni ka khatai nei do na hi king chang in rin pa se ne ka khata match ni khai thei tur ya. Ya a hi chu match ni tan kan bo se ngai lo next match sa hian BVT ni chon ni bel chance kan nei nga mi chu kan short chan kai ngai ni mai mo Chuan MPL 60 pu da hi mi lo shi vere nei ta ro pui trai chan chu season ma sa tele atir 2012 or season ma sa ngai to chona class sa nga player ten fing to kan training system engkim dai chung chang aling ke mi atha to mo ai tuna poi foreigner te kan han nei na sa ve chon thei hian class ati sa nga atha ve wani in khen tu lam pang hi season da kan pung mi de lo mo ta ati han lo tu sen tu de nei ya abi kan hei chinga veng eng an ni super cup patangin eng din huna pokan min troyom tha min tha thlam lawa an chunga thim takin ka lom mo ni kan next match a po beidong lawin ron miron troyom le se hei result tha be se le chin photi la tiro sai chata kin nei nei thinan du sang na kan hlan mo mo chawani match man ni me na sa tuin je lo so mang pusang so kan lo ma je